Al-qaidatul khamisatu dining panika kaidah sekaping 5. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidih dining pansenapan tojunah lafat tojunah debu ala niyatil lafidih ala panik tetap atas niyatil lafidih niat orang se ngocaki se akan daaki. Al-amzilatu dining panika pansenapan contoh. Lau kana ismu zaujatihi lamun kana bed ismu zaujatihi pana penyaman binina orang au amatihi ota bebudak ngoreng tolikon pani katolik au hurrotan ota behurrah magola maka ngocak pasir orang ya toliku he tolik ya hurratu he hurrah fa in qasada makalamun qasada asad pasir orang bihi kalaban qaulihi at-talaq ada talak awil itqa ataba amar jika aki hasola maka hasil panapa talak awil itqu awin nidaa ataba dak manggil ngolok pala maka tak hasil panapa talak awil itqu. Minha setengah dari amfilah lau karrara lamun alik balik inoreng lafzat talak ida lafad talak ocan talak talasan kalaban kalau kalih bila adfin tak kalaban atop fa'in makalamun qasada asajja basira zawaj bihi kalaban talasan bila atfin al istinafah de ngabidin telak wa qa'at salasa maka tomib as-sala tomib telak as-sala tidak telak telok awit tak gida atau pada naukedin fawahidatan maka tomib pada telak situng. Lau qala lamun adbu pasara orang bisolati dalam solat binadzmil Qur'ani kalaban urutna al-Qur'an walam yaksid banta asajja pasara orang siwa huda selain Al-Qur'an fawadihun maka panik jelas. Wa in ban lamun qasada asajja basira orang bihi kalaban qaulihi fi sholati astafhima da abri pemahaman fakon malala batalat maka batal pada bersolat wa in qasadahuma ben lamun asad coba secara orang huma ada tabhim ben maca Al-Quran ma'an hale abernan lam tabdul maka tak batal panapa solat. Wa in adraka balamun amutlakaki pasra orang fal asahu maka tining kaul saya lebih sahih al butalano pani kafatal nahu qouli ta'ala ani ka umpamana tebuna Allah ta'ala uduluha
masuk sampean fi hada jannah bisalamin kelaban salam aminin tor aman. Ya ya hudil kitab mundur sampian al kitab ada kitab bikuatin kelaban ongkuan. Ida akibat kalana aku bakasro akibat ngiring akibat sera musolli an-niyata ada niat bil masyiati kelaban masyiah debuan insyaallah. Fa inna wa makalamun anian basira orang basira musolli at-ta'liqa da'ahu bungaki batolat maka betal pana basolat. Awit tabarruka otabeng ngamberi barokah. Pala maka tak betal pana basolat. Fa'asahuha maka tineng kaol lebih sohena. Masih batoat pani kebetal. Au utlikat otabe emotlakaki panapa masyiah. Fa asahu maka tining paling sohe na masyiah batolat pani kebetal panapa salat. Kaidah nomor 5 nikah tujuh oca tergantung niat orang sing ngoca. Ya ada dah ngoca dah suruh dia. Lek apa? Ya memang kau terlalu mancing kata ini dulu. Bingung. Tek bodoh orang mau mancing nang so. Ini bah mancing nang tanian Roma deh mereka. Tujuh oca tergantung niat orang sing ngoca. Ya bah ngalak loros pira apa? Ya to orang yang mancing ka bebenya. Mulai kakan koceng dia kanan. Itu ya lah. Niat apa? Tujuh oca tergantung niat orang sing ngoca. Contohnya, laukan semua jadi tolikon pada bedanya mana bini katolik, orang bini hanya katolik, maknanya orang bini saya kata. Otak punya mana budang hurotan, berarti maknanya orang bini merti. Pas ngocak lagi nah dek bini nah. Ya tolik, karena tolik. Loh, mau ngocak dari jirian. Otak dek budang ngocak. Ya hurrah karena muntut cuna ocang lagi gelak ngocak ya tolik ni saja telat. Muntut cuna tua nang ngocak budak bini gelak hurrah keng nian emerti ka aki hasola. Tomi telat tomi pemerti kami len aja dan beda. Mun bini nyaman tolik, nyaman tolik. Ngajak ngareng kedua karena berarti. Betul. Karena ada karena kak. Ada ya. Karena abang sayang. Enjom. Karena Kang Mas. Cak ngocan. Mun bini kamale kama mama. Dari kalau nyama ya tadi, kok tapi betul lah. Dia. Menselake memantananya rugai kamayang.
Aduh, wah piye iki. Cek Islam. Islam. Awin nida ke otak bikin niat manggil. Lek tolek karena hala tak tome betul. Kota betul dengan niat manggil. Hurrah, karena hurrah. Ke niat manggilnya mana? Melentara ke Guste. Nah, tak tome beberti ka. Ya pokok kana cepahnya Medan beden. Adi anak. Bini Mahmud. Bini Muhammad. Jadi dia begitu. Siapa yang meneruah? Cek kocak. Situ nggak? Sutil. Enjak beda kena. Ayo, nak beda kan isunya mama ribut aja. Enggak ada. Iya orang yang anaknya mau ribut. Jadi mai kocak mak ribut kan nak beri. Pak bodoh serpang nyamai mak kapal. Akhirnya mereka getok lagi. Ini lah karong gue. Mak ribut, mak kapal, bedong ku ya. Jangan kok jadi bupati, presiden, kok terus agama kan? Terus agama ya kecamatan, emolen dari nyaman mertu. Di sesitung, di sedua, di setelok. Di setelok kan ada. Terus tambah berbeda, di sempat, di selebat, di sentuh. Iya. Terus, lau karor lafdhatu laki thalathan bila adfin manabi laki dah ngocak telak kebini nah tolong kali bila adfin tanpa beda atop telak le deh telak tanpa atop telak le ben telak lo dia je mun asat je kelaban ngocak telak tolong kali gelek entung amolen telak dua amolen telak telok amolen telak saja telok kalih. Berarti yang ngocak telak ini saja telak. Berarti waqa'at salas. Tomi betelak tel. Bukan cek begelak ini ngara. Telak kene. Telak. Naudzubillah min dzalik. Mun bagai ngocak lafaz telak sampai telok kali keng niat kuat. Sepertama ngocak tung dua telok keng mekuat sepertama heta telak berdua bertelok keng niat mekuat lafaz seperta pawahidatan tomi betelak sit dan melan orang laki cek boleh ngocak telak kebinin nah orang bini mak kita sejuta kalimat telak tak bisa tak terima telak nah bilangin delik keren bini aja terus anak mau jadi kelak tojun ocak tergantung nih itu orang sengong nomor 4 mana beda orang ada bunang baca kelaban urutan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim والعسر إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tidak ada tujuan siwa selain Al-Quran. Kilakan niat baca Al-Quran di lembah Marapatiha baca surat. Fawadihun jelas dari mah tak ber. Sama wa in qasada bihi tafhim faqat. Batolat. Mana saja abri pemahaman. Ada orang lain betal kok bejen. Nak kana dia lambat gut nyurgut ilawat. Boleh ya, boleh. Udkhuluha bisalamin aminin.
masuk dong jaga kelas, bisalamin, aminin, lo kira tokol, lo kira satap. Ayo. Lo kan niat abri pemahaman dari yang luar. Berarti kan lo niat apa jangan aja kena. Lo niat maca Al-Qur batolat. Batal jangan. Nah, mun andi tujuan keng maca Al-Qur'an, keng abri pemahaman dari orang yang luar mare masuk. Makin lamdap tu tak betal je. Ini pahala capok rồi, oke kele kulo masuk. Coba mon amat kaki, terus tak maca Al-Quran, tak beri apa pemahaman, maka metarot kaul lebih benar butlano, betal bejang. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udhuluha bisalamin aminin. Ngerti sih dong, surah masuk iman surah ya masuk. Surah masuk. Mun niat saking niat baca Al-Qur'an tak betul. Mun niat saking niat abri pemahaman seluar mana masuk betul. Mun niat dua niat baca Al-Qur'an niat abri pemahaman tak betul. Mun niat mutlak tak baca Al-Qur'an tak abri pemahaman metarot kaul selebih selebih benar dikebat. Ya hudil kitab biquwah. Beda orang hanya membekar nyari kitab pasal tepat pahamnya. Ya hudil kitab biquwah. Oh biar orang sekarang belajar seorang lagi tepat kok. Sampai gitu. Dah iya. Ini ada orang sahabat aja keng baca Al-Qur'an, mun baca Al-Qur'an tak bet. Mun niat abri pemahaman meloloh, bet. Mun niat baca Al-Qur'an bi abri pemahaman tak bet. Mun niat mutlak tak baca Al-Qur'an, tak abri pemahaman, maka metarot kaul lebih sahih. Bet. Terakhir. Ida agiban niata bil masyiah bila sambian norok bunte agi niat kelaban lafaz insyaallah. Dah ada mah. Usolli fardhu dhuhri insyaallah. Allahu akbar. Ya. Usolli fardhu dhuhri insyaallah. Fa inna wa ta'liq mun sampian aniat lafaz insyaallah ni ketaklik artinya taklik termasuk fardhu dhuhri. Usolli fardhu dhuhri insyaallah termasuk rombongan usolli fardhu dhuhri. Dia mah kau jangan. Bato, cuma makin naya tabarruk. Usolli fardhu dhuhri insyaallah. Allah Akbar. Niat yang memberi berkah kalau bentuk Allah insyaallah. Falah, kau tak bet. Mun ibu mutlak. Tak niat masuk apa? Tak niat tabarruk, tak niat termasuk gumantongan niat, tak termasuk gumantongan niat salat. Mun sebenarnya kamu telega, maka metode kau lebih sahih panik kebet. Tak niat berokah, je tak ibitong, insyaallah gele masuk semarin niat, anggota niat, je maka metode kau lebih sahih bapak kebet. Tengah teh. Tojo ngocak tergantung niat ke orang sing ngocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.